Masa Siti Aminah memekir Nabi Muhammad. Siti Aminah menyembah kepayung dan dalam kandungan. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad. Siti Aminah menyembah kepayung yang dalam kandungan. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Bulan fadl Nabi Adam menunya khabaran Aminah mu'min. Idris alaihi salam yang katakan doa oleh Nabi Muhammad Nurjanjungan Nabi bang oleh alam Allah. Muhammad Nurjanjungan ada banding di dalam dunia Allah. Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad. Siti Aminah menyembah kepayung dalam kandungan. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Bulan po Aminah kandung Nabi Nuh alaihi salam yang tak kandung hai Aminah ya Rasulullah yang akhir zaman. Muhammad yang elokan banding di dalam dunia Allah. Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah. Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad. Siti Aminah menyembah kepayung yang dalam kandungan. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. 5 bulan mengandung Nabi Ismail terjabri haba. Berkata Aminah ya Rasulullah dalam tubuh kata Muhammad Nurjanjungan Nabi bangsi dunia Allah. Muhammad Nurjanjungan Nabi bangsi dunia Allah. Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad.
Siti Aminah melempok kepayungan dalam kandungan Aminah Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Nabi Musa karamullah yang boleh Aminah mu'min Najabi teba Aminah jaya bulur berbelakang mundun Muhammad yang elokan mana banding di dalam dunia Allah Muhammad yang elokan mana banding di dalam dunia Allah masa Siti Aminah membantu Nabi Muhammad Siti Aminah menumpah kepayungan dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Nabi Daud alaihi salam yang kan amalan ela suara Aminah Daud pusana junasi Tuhan anak digada Isa Maryam Muhammad dan anak gada Allah Isa Maryam Muhammad dan anak gada Allah masa Siti Aminah membantu Nabi Muhammad Siti Aminah melempok kepayungan dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Nabi Daud alaihi salam yang kan amalan elo suara Aminah Daud pusana generasi Tuhan ada di gada Isa Maryam Muhammad dan ada gada Isa Maryam Muhammad dan ada gada Allah masa Siti Aminah membantu Nabi Muhammad Siti Aminah melupa kepayungan dalam kandungan